Yada say yamu akwa baby Adom TV Badwam dwumade yi eso ote enwumi ebo ye anya nwumwa keke se wo hyedati emu nsam no a na che se eye Medimafo Herbal Hospital Dr. Edujamfi Kumanni Dr. Time daso na mpanimfo yi a won mo akọ akwaje ayarehwe e de aye nwumwa nso wutie bie Tiene dog ankasa wa ha apart from say yare no so ya do bebre obi akọ no bia no usika no asa odi akoba obesenya no achedie mu chade esa nti konko to dwani mu ano akai se rade be ma ayaresa no be mo na akọ nso ho atumi ayode dog yamo akọ be mejo so pa yankopɔ adum bibia e bɔkɔ yama wo nkwatenten ne adwuma pa amen se wa bi adwuma na ja afa afoforo nso awo se yare kokrafo so omoda ase asida ewo otufo nyankopɔ nsam nkokrafo de nya ha na meka wo masam eya adabia meta ka se aban ntwa wo mani nkɔhwɛ ye nkokrafo yi a wo mabodwum ama wo man Ghana na ene ebi a omuni baby party no ebasa ebitima boa wow ye betwa no so na mahu video bi uni otumfo ne Lady Julia oh wow ene dog wako wanim anano Friday ya na nana otumfo otekoko so ana ye memu so pia o obi ka chere me say na mpre na obehu otumfo gina ho na otumfo gina ntenten wantenasio na gina ntenten award no credit ka ko si na yere Lady Julia ansam na ono present ma the nation's doctor wa na ai unim ai event na kala nana as what dress and before tell business na menim hey dog me ko bi keke wow me ko bi keke what dress to suit me ko bi keke wow na da me ko mi hu so me ko asanteman enti me pass asanteman kala na me nsem fanko na da bia ye kan say wasa me ta ka say me say be queen na bodin fatano eya akono enya ba bia ye tena tonte na wo hwe se de na empresa no mu se na gina ntenten present award on former minister and on former president on former MP there be Dr. Time or the man Dr. Time daso yi nana ni finhye aduonu enum no na aduonu num no okay and na tse oto ne safra doctor Time daso enipa wow enwuma pa metima ka say afia manhiafo ba hospital ho pa okay me ka say kora enura da na nanua okay London eduro ekoho wow metima ka say manhia efiri payinfo ya ma hwe wo mo first ablam payinfo no mu go Tech FM mu ye no mu nyina ba manhia me hwe ehimfo no pa na nto mu nyina at the end of the day no mo de eho asam nyina akodan na wakora yidie na wakora yidie na wakora yidie nti na so te hu se no o akora se wonu so frɛ no hu se dwumadi a wo die no o support no na nani stop tina uhu abasobode fe magia award bebre but me so mu no utimu se enye nkwala award wow na da bia me ka say the nation's doctor me obi a me tiri ne obi a otwa nkontompo afia me ya nukure dinne frɛ me mofrase besi enna me ne wo kasai me ntwa nkontompo da na me ntwa nkontompo nyi sidi ebia emfiri mu na anopai ena ye wukuada no ena ya wada ana asesa ya taye show no wukuada nti ena ya wada eye holiday enu na me trance eye eche achede no TV 70 no me che enu kuma sa na nkran Accra dia anu la pokuat my na me chei ana me san me chei TV che emu enne me kwa kwatena se ya adwuma no pa ya mayira pokuat se mayira no pa ya me firi ha me ko ho
na me say ene ensanchani ba be si awanwade ba be si yale ba be ko yale ba be dwane metaka se say de dotie ni bibia aka wo nwemfo nsem no yale bia ni kwika ebra nations doctor atnase no wase ne mpabo akese atnase wo pokuase mayira kumase fo so atnase ene holiday ye adwuma we aban adwuma ye ni ene ya kwanya mawo so na bra ema yale nkun ema yale enwu wanim ase da ewo bra Medimafo Herbal Hospital Dr. Tam da so ekwakwatnase anopen fie bebro ho a wadi poma eba onfa nkofie bebre tihye mu ba no paya emodumie na hwi ni wontimu biem bebre ba no paya wo mani huna de emodumie na wo mo huna de so because me kula doctor na ntwetwam a me hunu enen hu sa aboa ntete na ekwei na sampanyfo we nyina hu ne pa Dr. Tam da so eya ma o my Ghana na oboy abaso a ema obi na da o say bebre tese ena Ghana for last na me ka sem bi say o my Ghana e wo mu say wutimi survive wo Ghana ha bonsam jemi ye easy ma obi ni wuda me ti ye say doctor no so won kuta sika say ya won hwa wuda Medimafo na Medimafo ani ama wa ho abiem enura metena se kra me cha de afia ya de cha ne yemfa ngisika ene TV 1500 cedis me boa 32 no obo ha me ma obi TV ho a oba ye no sika watue nyina ye 400 cedis wow 400 there what the age duro ne ho kra to no but enura wasan wo ho a wogi TV ubenya ne hefa ubenya no wokurom ha hwan ho gise Medimafo enti na me na menim se metumi aye adwuma no enti na awurade na ni ko atifie poya na afo atoye ne nsanto wo bia so se adugya mfe be ma bra na bese kwatena wuram adaduanan na hunu sede abo afiri soro na woteto fam na ne sisi bua me kire wodura sisi ne bua wode beye so amanako Debia me kam si ewuram ho no emo ano so yale sa de ye yale ya abo afiri soro kwateto na woda fam obon se ne yonko abo akwakoti aduro no wawe na wode waye de waporo agu eho oporo gu ho a na abo no asole asemo kan kire no se sa aduro na abo no kote ye no se obi enso hwe fam ana obi nya accident na ne namu bu ne nsamu bu na wonso wode sra no a ana wode no ama no no a ne ho beton man koda wura mu kwa adaduanan ya ensuo ne aduane ankama no eye wo anopa wo hwe Adom TV no meni umienu apomodin pantia anopa mekan obi ho a wonya stroke yade wakoba bi aseye asenye wayeti asiwo ni se onanti a ne nan no esense ne nan no mu odu nti ne nan no ba ko etwufam ne nsa no mu odu enti ne nsa no wontumi maso na beti ne ehwan safo na no pe meka kire se bepie Medimafo Herbal Hospital ene ye ya wada enu na wotwe se ne meka kire se Nyankopon adom ne tumi a wode akyere mensa enti ubenya wayaresa onyankopon de yale nyina tumi asa Dr. Tam da sonsa gidi wuo ana yesie no na ontumi se wonwi na yensie na yare na hawo yale na etitewa bepiem gan ha bebro ho from doctor media me yare aye honhom yale na honhom bi hame na fahin kosi me metna han kancho se me se honhom yade na me kancho wo se adanse ankrofo die TV so anano papa be free new edubiase babaje eduro papa no 86 years na wa honhono na papa no baaye no omode ne mad ne to kam na ebaaye na me hwe omo wie be nonan eko no numbram no mutu omo ka akoye edi nansa na mesa hu se enkrofo miensa so abetena manim se new edubiase
enti me share card no wo ma ba ha nansa me say oh card aba ma ha nansa na me ka say man bi na fi new adubia te ba no ma honhon what doctor me ni wow na me say oh there be one dey na ma honhon no what eye me na me say me shall say bra 2 weeks other than na wa ba what the doctor me call ya me hu ye nti na ma ba e dey na hu ye doctor wo be say aduro kra me beji na ha no me numu bi and I'm saying na esi say no say doctor me ba ha beji aduro no anadwo a me koda ye ne ye koduru fie no nkono wo aduro no so sha ase anopa nonso nti na me pese ade be chen no ma sha ase anopa na me aduro no a me nya no bi no me koda ye na me son da ye na me hu say dia wo chichire aduro no de ma me no aduro no kura me na nipa do o mo do be se edu ese bra o ma bre aka me ma to na aduru se o mo ba be kumi na am o ma gi wo mo abodi die o mo mpene ma o mo nkonom papa wo ye duru na papa wo ye duru de wonyanom pe na ho beto enti nkrofo yi trezi mia wo dai sumu afa na ma bre me kodu ba bi na nipa ni nyina atwa me ho ahia e ho na me hu se nipa ba ko a na onka omo pam no me no ho efiri ba bi pie ya na ofura kente na waka kire me and waka say eh enti mo pesa ye bre ye kwa na aduro ketwa we na muntime nye na me se papa no wo ye sa wo bi e front ma na o ye ni yie no se na de o ye no ye etuo de be mu se wo yi etuo na watu etuo no pe o to ye ne de mi hu dai so me se ujina manim na waso etuo buba ni nyina agufam na nipa atwase nkasa nyina ka se papa we apie hade a ye bere ayekwa ade ye kye na me ho atome wow enhyira ni wotumfo nyankopon ewiase nyina tumfo no se edu bere nipa bere nipa dada nkrofo ye bom nkrofo poji nkrofo sika esen ayare se nipa penti na wono ade ne sa kana ko a edu jamfi okuma nyini belema se omra meye franka emane my Ghana doctor de say ebra kobri wona mose man no wosere no so no obibia la obeya no be pagina ni akere Medimafo Herbal Hospital inshallah ayalesa fa hodie be ne dia emayale yankun emayale emu wonu mase anopa wosisi ye oya wachika se ukotodwe untimi na ohidie mu hihyew wonase atata wanya ka akwanhia wonemu bu nsam abu bepie mo Medimafo Herbal Hospital uye be ma mfie duni obe ma ntimi sore da 24 hours oba wo peba ma woduru nya numbe wi bitua bisa bi di bitafru eti se one tot wodigu wonu muguna anaju dumi no bo so me nso wonum wi ana na ukuna hia mu hia biem bo so me nso na nyinse na ba betom nyinse betom wi na watua hoka yakopon ya aduma eneme kwatena se echina ye premium service echina ye Friday ye premium service me bato for na book appointment ye 200 cedis o fra Friday no the enti ye premium service the man paying bia onya kwa mesan line ene obu ha oni time odi ba mesan line obu on so oba ofelu on person obi abe hu no enti wo fra no book appointment na doctor ya ma time ya cho se echina bia awia dumienu say bra oba ne won ko ane ya show premium service on the your number ya fapem and transfer bia na me twen na echina ma fra book no book is a your number 0244 774282 fresh see na book appointment na be share doctor one on one na won fa yare ne ma emfa nkofie e ma obi nkan bibi nkyira wo say o ko Medimafo da bia me kam say o ko Medimafo a ma wadwe nyo say obi a o ko keina won hwe nkyɛnkyɛn because wo yale no obi mpese wo benya wa yale sa ene eka wotanfo nku na wukura chances sere aduane adi entina wa yale sa wo bagi wo Medimafo no eye wuni aya eye wotanfo bi ya enti wo betimi adane ne ho aba betwa akwa se ba bia wo kɔ edi enko na wunya yale sa oboa ompa wa yale sa ba wo de wo kwado obi be ka bia fato wachi yes see is believing bra na wo kasa bra na be hwe na wo be hu se ampa Medimafo ye Medimafo
na awurade ye awurade ono na de tumi ahye Dr. Tam da so ensa bepiem ye de wawuo na me hia no wonwi yensio yale na ha yale na etete wa me kanfo ade abakopa na ma eye Medimafo Herbal Hospital Kumasi ye bu akwa agogo enkran pokua se mayira ye branches no eye mienu pem me pa chaw bepiem wo ho na the nation's doctor yaba ne tumi se onfa ebre ewrade de bre na ye na djuma enti doctor so de ne bre oba no kan nansa nan nanum no nsia ken ne bre mpa na Ghana fo nyina ma edi Dr. Tam da so be piem wo Medimafo Herbal Hospital na Dr. Tam or the time to yale so onfa the time no be ento yale so the number ni 0500 727215 0500 727215 and 0244 774 282 0244 774 282 Dr. Time that's for friend CCA na wo je ayaresa no yes e chade ade chande to 26 September so obesache yes say no no ye the birthday ti afa hushem to aduro bia keep bottles no afene bekwa yeye no ho so obecheka bia na so anya bi ati ase bi enkomra mo ba ko bi wo ho ye ba e beto aso